Ibihe byiza mwese abakunda ibiganiro byacu, turi ku rukiko rw'Ikirenga. Ni iburanisha twari twaje gukurikirana, iburanisha ry'urubanza rwa Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitiki akaba n'umuyobozi w'ishyaka ritemewe n'amategeko mu Rwanda, umurinzi. Yatawe muri yombi mu mwaka ushize nyuma y'uko urukiko rukuru rutegetse ko akorwaho iperereza. Byari byavuye mu rubanza bamwe mu bahoze ari abarwanashyaka b'ishyaka rya umurinzi bakurikiranwe mu butabera. Ibyo basobanuye, urukiko rubona ko ari ngombwa ko Ingabire Victoire Umuhoza ahamagazwa rushingiye ku ngingo y'106 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha, ihereza nyine ububasha urukiko kuba rwahamagaza umuburanyi mu gihe rubona ko yaba ari icyitso cyangwa se yaba umufatanyacyaha, hanyuma agahamagazwa akagira ibyo abazwa n'urukiko akabisobanura. Rutanyurwa n'ibisobanuro rugategeka ubushinjacyaha gukora iperereza. Ni nako byagenze kuri Ingabire Victoire Umuhoza. Yarahamagajwe asobanura bijyanye n'ibibazo yabazwaga n'urukiko. Urukiko ntirwanyurwa n'ibisobanuro bya Ingabire Victoire Umuhoza, hanyuma rutegeka ko akorwaho iperereza mu gihe cy'ibyumweru 2. Ubushinjacyaha bwakoze iperereza hanyuma rumushyikiriza urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kugira ngo afungwe iminsi 30 y'agateganyo. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutegeka ko iyo minsi ayifungwa, aza kugezwa imbere y'urukiko rukuru. Hanyuma muri ako kanya niho yaje no kwihana abacamanza, ariko kandi nyuma yuko yihaniye umucamanza kuko yaravugaga ati wategetse ko nzanwa mu rukiko, utegeka ko nkorwaho iperereza, none ni nawe ugiye kumburanisha. Byaba bimeze nkaho nibura urubanza we wamaze kuruca ati ndakwihannye, ntabwo ibyo nabyemera, nta butabera nakizera ko nzahabwa. Nyuma yo kwihana ariko yahise yerekeza mu rukiko rw'Ikirenga kuregera ingingo y'itegeko yatumye afungwa. Ya ngingo nababwiye y'106 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha niyo yahise aregera. Murabizi ko kugira ngo ingingo runaka ive mu itegeko cyangwa se ikosorwe cyangwa ihindurwe, urukiko rw'Ikirenga nirwo rufite inshingano yo kurinda itegeko nshinga, ndetse iyi ngingo inyuranyije n'itegeko nshinga nirwo ruregerwa. Urukiko rwaje kwemera ikirego, baranaburana, ariko leta yabanje kugaragaza, ubwo nabayihagarariye, kuko itumirwa mu manza nk'izo ngizo, leta itumirwa muri urwo rubanza kugira ngo itange icyo nakita nk'ibitekerezo cyangwa se ibisobanuro ko ibona iyo ngingo iregerwa gukurwaho. Yarabanje gutanga ibitekerezo rero ko uru rubanza rutakakirwa kubera ko ibyaregerwaga byari byaranatanzweho umurongo muri 2008 mu rubanza rw'uwitwa Mutebwa. Urwo rubanza rwa Mutebwa hari uburyo iyo ngingo yari yahinduwe, ndetse uko imeze ubu ngubu siko yari imeze icyo gihe. Bakagaragaza ko rero yari yaregewe n'ubundi nta mpamvu, ariko urukiko rwaje kugaragaza ko nubwo hari byari byaratanzweho umucyo, nubwo hari byari byaravuzwe, bitabujije ko yakongera kuregerwa, cyane ko uburyo imeze byagize n'ingaruka kurega Ingabire Victoire. Uyu munsi rero bari bagiye kuburana mu mizi, ari nabyo byabaye. Baburanye mu mizi. Ingabire Victoire Umuhoza yunganiwe n'abanyamategeko batatu, Maître Bikotwa Brice, Maître Gashema Felicien ndetse na Maître Gatera Gashabana. Basabaga ko iyo ngingo yavanwaho kuko ibangamiye itegeko nshinga. Kuri Ingabire baravuga ko iyo ngingo ariyo yatumye atabwa muri yombi, kaba afunzwe uyu munsi wa none, kandi ko
ibangamiye ibiteganywa n'itegeko nshinga, ndetse akagaragaza ko ibangamiye umudendezo n'ubwigenge bw'ubushinjacyaha, kubera ko yavuga ko urukiko rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza. Akagaragaza ko wa mucamanza wategetse ko akorwaho iperereza akemeza ko akurikiranwa, agategeka ko akorwaho iperereza, ari nawe ugiye no kumuburanya, kuri we abona nta butabera uwo mucamanza yatanga, kandi ko byaba ari ukwinjira mu nshingano z'ubushinjacyaha. We agaragaza ko kuba urukiko rwategeka ubushinjacyaha bivuze ko ubushinjacyaha bugiye gukora ibyo urukiko rwategetse, kandi atari ko byakabaye bigenda, ahubwo ubushinjacyaha bwagombaga gukora iperereza, kandi koko ngo bwaranabikoze, buranamuganiriza, buranamubaza, ndetse nyuma yuko bumubajije buvuga ko ntibwagirana ikirego mu rukiko, mu bo bwaregewe ntiyari arimo kandi yari yarabajijwe, ariko ngo nyuma yuko urukiko rutegetse ko akorwaho iperereza nibwo yahise afungwa. Ingabire avuga ko kuri we abibona nk'icyuho cy'iri tegeko, agasaba ko ryakurwaho kugira ngo rireke gukomeza guteza urujijo. Ubusanzwe iyo ngingo nabibabwiye mu buryo bw'incamake icyo iteganya, ko itegeka ko umucamanza ashobora guhamagaza umuntu mu gihe abona hari ibimenyetso bituma akurikiranwaho icyaha. Maître Bikotwa yavuze ko icyemezo cyafashwe n'urukiko rukuru cyatumye Ingabire Victoire Umuhoza afungwa gihonyanga cyangwa se cyica nkana itegeko nshinga, ariko byakozwe nyine umucamanza ashingiye kuri ya ngingo y'itegeko. Ndetse na mugenzi we Gashema Felicien nibyo bagarukagaho cyane, bagaragaza ko iyo ngingo ikwiye kuvaho, ndetse hari naho yagaragaje ko ubusanzwe umushinjacyaha kugira ngo akore iperereza umuntu wenyine ushobora kubimutegeka ni Minisitiri w'Ubutabera. Minisitiri w'Ubutabera ashobora gutegeka umushinjacyaha mukuru, cyangwa iyo byihutirwa ashobora no gutegeka undi umushinjacyaha uwo ari we wese agakora iperereza. Akagaragaza ko iyo ngingo kuba iriho ibangamira n'ububasha bwa Minisitiri w'Ubutabera, bagasaba ko yakurwaho aho kugira ngo ikomeze gukoreshwa kandi ibangamiye cyangwa se inyuranya n'itegeko nshinga. Ni nabyo Maître Gatera Gashabana yabigarutseho mu buryo nawe burambuye, ariko byose bihuriza kuri icyo kintu cyo kuvuga ko iyo ngingo ikwiye kuvaho aho kuba iriho, kuko kuvaho kwayo kwatanga umudendezo, kwatanga ubutabera buboneye aho kuba iriho. Byageze naho Vice President w'Urukiko rw'Ikirenga Hiti Yaremye Mable agaragaza ko abaza ese ko muvuga ko iyo ngingo yakurwaho, iramutse ikuweho mu by'ukuri igakurwaho, mu gihe umucamanza yaba ari kuburanisha akabona ibimenyetso by'uko hari undi muntu ushobora kuba yakabaye ari mu rukiko kandi atarimo, byagenda bite? Hakorwa iki? Yababaje asa nk'ubabaza nk'igitekerezo cy'uko byagenda, ngo yumve niba koko iyo ngingo ivuyeho hataba harimo icyuho. Ingabire yahise asubiza avuga ko mu gihe iyo ngingo yaba yavuyeho, hanyuma umucamanza agahura n'ibyagaragaye nk'uko nawe byamugendekeye ajya guhamagazwa, n'ubundi umucamanza afite ububasha bwo gukora iperereza, bwo gukusanya ibimenyetso mu gihe urwego runaka rutabitanze. Niba ubushinjacyaha butabitanze ibimenyetso ariko we akabibona cyangwa se agashaka ibimenyetso byimbitse, umucamanza afite ububasha bwo kujya gushaka ibimenyetso. Ashobora gukoresha ubwo buryo kuko bumuhereza uburenganzira bwuzuye, akavuga ngo ntabwo dukwiye, nibyo ntabwo bikwiye ko twavuga ngo turashyiraho uburyo bwo kudahana, itegeko niritabaho abantu ntabwo bazahanwa. Ntabwo dukwiye kwimakaza umuco wo kudahana, ariko nanone ntabwo dukwiye guhana twishe itegeko nshinga. Hanyuma rero abahagarariye leta muri uru rubanza nabo basobanuye byinshi bagaragaza ko iyi ngingo idakwiye kuvaho. Icyambere bashingiraho niki? Barashingira ku kuba umucamanza atari we wakoze iperereza. Oya, umucamanza yabonye ibimenyetso, ategeka ko iperereza, ahamagaza Ingabire asobanuye yumva ntabwo biri kuvamo, ategeka ko habaho iperereza. Ati kuba yarategetse ko habaho iperereza ni ikigaragaza ko ubushinjacyaha bwigenga nibwo bwakoze iperereza.
icya kabiri, urukiko ni igicumbi cy'ubutabera. Kuba bwategeka ubushinjacyaha gukora iperereza harimo ibintu bibiri. Harimo kubibutsa inshingano. Yageze naho yifashisha urugero rw'inteko ishinga amategeko. Bivuga ngo inteko ishinga amategeko igihamagaza minisitiri w'intebe akagira ibyo asobanura ku bibazo byagaragaye mu baturage. Ati icyo gihe ntabwo inteko ishinga amategeko iba yivanze mu mikorere ya minisitiri w'intebe cyangwa se imikorere ya guverinoma, ahubwo ibiri gutanga umurongo, ibiri kuzuzanya na za nshinga, kugaragaza ibitagenda kugira ngo bikosorwe. Birashoboka ko ubushinjacyaha bwaba bwarakoze ikosa ntibubone ibimenyetso kuri wa muntu, cyangwa se bukabikora nkana bwari bufite ibimenyetso ntibubitange. Umucamanza rero kuba yategeka ko ubushinjacyaha bukora iperereza bukazana ibimenyetso, nta gitangaza kirimo, nta n'ikibazo kirimo. Kuri we asanga iryo tegeko ridakwiye gukorwaho, kuko rivuyeho byaba ari ukwimakaza umuco wo guhana. Akavuga ngo mu gihe umucamanza yaba ari kuburanisha akabona ko hari umuntu bigaragara ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha, cyangwa se akekwaho kuba icyitso cyangwa kuba umufatanyabikorwa w'abaregwa muri urwo rubanza, byagenda bite? Ese umucamanza yakomeza kurebera? Ati oya rwose ntabwo yakomeza kurebera, ahubwo iyi ngingo ikwiye kugumaho. Icya kabiri yagaragaje gituma we ashimangira ko iyo ngingo ikwiye kugumaho, aravuga ngo kuba iriho, kuba ubushinjacyaha bwategetswe gukora iperereza. Gukora iperereza ni iki? Ni ukugenda ugakusanya ibimenyetso byose kuri uwo muntu ukekwaho icyaha. Gukusanya ibimenyetso byose bivuze iki? Yavuze ngo bivuze gukusanya ibimenyetso birimo ibishinja n'ibishinjura. Niba ubushinjacyaha bugiye gukora iperereza bugasanga ibimenyetso bihari n'ibishinjura, nta mpamvu y'uko uwo muntu aza gukurikiranwa icyaha. Niba busanze hari ibimenyetso bimushinja gusa, nyine birumvikana icyaha cyo agomba kugikurikiranwa. Ariko niba bukoze iperereza bugasanga ibimenyetso bihari ni ibishinjura, none se ubwo umuntu azirirwa akurikiranwa? Ariko rya tegeko rizaba ryubahirijwe, kuko urukiko rwari rukeneye ibisobanuro byo kumenya impamvu uwo muntu atakurikiranwe kandi hagaragajwe ibimenyetso. Hari n'igihe umuntu ajya kuburanira agasanga muri urwo rubanza akavuga ati ngewe iki cyaha ndacyemera naragikoze, ariko nagikoranye na runaka. Ati none se niba bigenze gutyo, urukiko rwicare rurebere umuntu ntahanwe kandi yarakoze icyaha, ariko rurategeka ko habaho iperereza. Iryo perereza bizavamo nibyo bizatuma umuntu akurikiranwaho icyaha. Ngayo nguko nuko impaka zari mu rukiko. Hanyuma urukiko, perezida w'urukiko rw'ikirenga niwe wayoboye uru rubanza. Ni urubanza navuga ko rukomeye, kuko perezida w'urukiko rw'ikirenga niwe wari uruyoboye. Mu bandi bacamanza bari kumwe nawe harimo visi perezida w'urukiko rw'ikirenga. Bivuze ko abayobozi bakuru b'urukiko rw'ikirenga bari bahari, ndetse harimo n'abacamanza bamaze igihe mu rukiko rw'ikirenga. Ubona ko n'urubanza bahaye uburemere. Yahise apfundikira rero iburanisha, atangaza ko icyemezo kuri uru rubanza kizatangazwa ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu uku turimo, ngira ngo turi ku itariki enye, ubwo ni ku itariki 27 saa 4 za mu gitondo. Tuzaba turi hano tumenye uko bizarangira, niba hari ikizahinduka muri iyi ngingo. Birashoboka ko yakurwaho nk'uko babisaba, ariko biranashoboka ko hari ibyahindurwa ikandikwa ikanozwa bundi bushya mu myandikire, cyane ko bagiye bitsa cyane ku ijambo ryo gutegeka. Kuvuga ngo kuba urukiko rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza, bakagaragaza ko gutegeka harimo ukuntu nyine biba bigabanyije inshingano ndetse n'umudendezo w'umushinjacyaha. Nubwo leta yo igaragaza ko gutegeka nyine ni imvugo, n'ururimi rw'ubutabera. Urukiko rurategeka ntabwo rusaba. Kuba urukiko rutegeka, icyemezo cy'urukiko kigomba kubahirizwa n'umuntu uwo ari we wese. Ibyo nta kibazo kibirimo. Rero birashoboka ko hari icyazahinduka, cyangwa se urukiko rw'ikirenga rukagaragaza ko iyo ngingo ukwiri nta kibazo iteje, igomba kuguma ukwiri. Hanyuma ikizavamo aha ngaha kizagena rwa rubanza
ruri mu rukiko rukuru, kuko urubanza ruri mu rukiko rukuru rwagombaga guhuzwa mu gihe Ingabire Victoire Umuhoza nawe azanywe agakurikiranwa hamwe n'abandi. Bibutse ko n'abantu 9 n'abantu 10 bari bakurikiranwa muri urwo rubanza, ariko barimo abahoze ari abarwanashyaka ba Darufa ndetse n'umunyamakuru w'umubavu ngira ngo Theoneste. Yego rero ni rutegeka ko iyo ngingo inyuranyije n'itegeko, ubwo bizaba bivuze ko Ingabire Victoire Umuhoza hazafungurwa hanyuma babandi bagakomeza kuburanishwa bonyine. Ni rutegeka ko iyo ngingo itanyuranyije n'itegeko nshinga, urubanza ruzahita rusobukurwa mu rukiko rukuru, ruzahita rusobukurwa na Ingabire Victoire asange bagenzi be baburanire mu rubanza rumwe, cyane ko abo bose barafunzwe. Abo bayoboke bo bafunzwe guhera mu 2021, bakaba bagitegereje rero kuburana mu mizi kugira ngo bamenye ibyaha bahamijwe n'ibihe, ibihano bahawe n'ibihe. Benshi muri bo basabiwe muri dosiye basabiwe igifungo cya burundu, uretse umwe wasabiwe igifungo cy'imyaka 20.